Ngiyakhuleka kuMagumba manomhlaba, ngiyakhuleka kini indlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma mntwana hamba namakhehla. Sanibonani indlondlo. Sanibonani indlondlo, yazi ukuthi ngiyahleka. Into ekingihlekise kakhulu uma nje ngiqala ukukhuluma ngisuke ngihlekiswa into engiyicabangayo ukuthi lento engizoyikhuluma ingabe bazoyizwa noma ngabe bazoyenza njani, ingabe bazoyithatha bayisebenzise noma bazoyenza njani. Yazi kungiphatha kabi ukuthi ngithi mangikhuluma ngizizwe ukuthi cha ngikhulumile kodwa still ngathi angizwakali, or else mhlambe umuntu nomuntu unendlela yakhe yoku-understand izinto angazi. Okodwa ke namhla okusalayo ngicela ukuthi mangikhulume ningilalele. Onendlebe uzozwa bese lento ayithatha ayisebenzise njengoba nami ngayithatha ngayisebenzisa. Ngizoqala ngixoxele nje kancane ngesikhathi sami se-initiation ukuthi i-initiation yami ngiyaphinda futhi ngiyasho i-initiation yami ayifananga neyomunye futhi ayizukufana neyomunye. I-initiation ihlukile, izindlela zonke ezidlula kuzo zihlukile, ayifani. Bese kuthi yini engafani kakhulukazi? Engafani ngingasho nje ngithi ama-problems amathonga asihamba nawo angafani, bese kuba indlondlo esihamba nayo isithunywa asifani. Isithunywa ngendlela esiyiveza ngayo kuwena asifani nesomunye. Khumbula-ke angeke uze kube uniform, asifani ithunywa. Kimina sami isithunywa communicate ngale ndlela mina noma ngingayi-understand kodwa ngizogcina ngiyi-understand. Neyomunye sizo-communicate ngendlela yakhe even anga-understand but uzogcina understand because it is your duty ukuthi ugcine u-understanda ini isithunywa sakho. Ngike ngithi-ke mina umuntu mangabe eqale edideka ukuthi isithunywa sakhe sikhuluma kanjani, ngike ngithi akuhlale phansi uma uyibheka ukuthi usuhambile wafikaphi. Cause mawuthi isithunywa sakho awusi-understand ukuthi sikhuluma kanjani, kusho ukuthi le ndlela kade uyihambiswa ubani ade kuhambisa le ndlela, ubani kade kubonisa ukuthi kuney'nkinga enje okufuneka uyi-attende bese uyayi-attenda, uzilaphe bese uyayidlulisa bese kuyalunga. Ubani obekukhombisa ukuthi unezitha ezikanje, ubani obekukhombisa ukuthi qhela eduze kukaSibanibani noSibanibani ngoba yibona abakubambezelayo, yibona benza ukuthi indlela yakho mayingahambi ngoba wena usijike unamathele kubo kakhulu. Ubani okubonisayo lezi zinto zonke lezi esithi siyayibona emaphusheni nakuphi ibonakaliso, angel numbers, ziningi izinto, indlela indlondlo eyikhuluma ngayo, isithunywa esicommunicate ngaso nomuntu waso. Mina ngeke ngithi hayi Fasopa, ungathi isithunywa sakho awusazi ukuthi sithini or sikhuluma kanjani. Mhlawumbe ungathi mina ngifuna sikhulume sikhiphe ivoice. Okungcono ushono njalo, ungathi awusi-understand ukuthi sikhuluma kanjani. Okungcono wothi mina ngifuna sikhulume sikhiphe ivoice, or else ngifuna singidonse singitshela ukuthi asambe siyendaweni ethile fike ngenze nje, or noma yini le ndlela le abakhuluma ngayo nawe iyona ndlela akhuluma ngayo futhi angeke uzumshintshe. Angeke simshintshe umuntu indlela ayiyona. Kahle nje i-personality yami angeke ngikwazi ukuyishintsha iyona, cause manje sona ngeke sikwazi ukushintsha lokho esize ngendlela yaso kuwe. Uma ngabe ukuthi awu-understand leyo ndlela kukhomba ukuthi awuzi-understand uqobo lwakho ngoba isithunywa sakho siwuqobo. Kukhomba ukuthi awuyiniki isikhathi sokuthi mangihlale phansi ngiyi-understand ngiyithole, cause ilento le efunakalayo ukuthi mawuhlale phansi. Sometimes khona abantu khona izinto nje ezike zenzakalele empilweni ube umuntu vele khona abantu abanesineke empilweni, khona abantu abangenaso isineke sokulinda nokwenzana, khona abantu ababhizi kakhulu, khona abantu ongabathatha wena ngokuthi bayatatazela mawubabheka. I-personality yakhe angeke azakwazi ukuyishintsha. Futhi-ke naso isithunywa sakho mawuhamba nesithunywa naso-ke si-understand ukuthi sifana nawe cause naso sinjengawe.
maybe siyafuna ukuthi mawuhlale phansi uzizwe ukusi-understand ukusibheka ukuthi sifuna ukuthini ukusilalele kahle uzwe ukuthi sifuna ukuthini kodwa-ke ukuthi sinalento ngiyifake nami sinalento yokuthi abanye bathi bona iy'thunywa zabo ziyakhuluma zikhipha ivoice zimtshele zishintshe sikhale sihleke senzeni esakho isithunywa sikuthathile sakubeka la ukhona yazi ngithi uma ngabe sifikelwa umzuzu wokuthi siyibone ngathi isithunywa asenzi kahle kithi mina ngithi awukuyibheke ukuthi la ukhona njengamanje ubekwe ubani ngoba isithunywa sisebenza kangani namathonga ziyasebenza kanje isithunywa sikutshela ukuthi amathonga afuna ukulungiselwa ini ulungise amathonga vele kuwena afuna ukulungiselwa into enjena ufayele ulungise isithunywa njalo leso esikhombisayo ukuthi ngiphakeme ngiyakhona ukukhombisa bese kuba izinto la ekhaya kungcolile kunomoya omnyama oqhamukayo ofikile ubani loyo okhuluma lokho isithunywa ubona uphuphe izinto oyibonayo ukuthi lezi bese uyavuka uyayilungisa ubani loyo isithunywa leso isithunywa sizosebenza kuwena uma sesisebenzile sahamba siphakeme phela manje mase sikwazi ukukubonisa futhi usuhambile waze wasibona isithunywa siphakama ngezinye indlela eziningi zakwamoya ozaziyo-ke mhlawumbe ezinye mawungazazi uzozibona mase ifikile kuwena saphakama ngaleyo ndlela wakona ukuthi manje kufikele leso simo sokuthi hayi manje isithunywa sami siphakeme sesenza nje bese sihamba endleleni sikudida manje sesiyakudida awusazi ukuthi sikhuluma kanjani awusazi ukuthi hayi ukuthi awazi yingoba wena ufuna yingoba thina sifuna isithunywa sithi manje usungenza ukuthi manje usungasebenza manje angeke size sidlale ngawe isithunywa angeke size sidlale ngawe sikwenzise izinto ongazazi angeke sidlale ngawe isithunywa ukuthi uthi isithunywa sami angisizwa noma asikhulumi ekubeni uphupha into ekhona yenzeke ekubeni uhambo yemanzini ekubeni uyibona izembatho zifika kuwe zenzani ekubeni ubona amakhosi ekhuluma nawe ubona ngelinye ilanga kuvela omunye wamakhosi amakhosi kaMenzi omaziyo bese vela kuwena ubona mhlawumbe amakhosi evela uphupha izinto ezibonakala no akusho ukuthi isithunywa leso asikhuluma isithunywa sikhuluma ngepace yaso lalela nje uma kusahamba kahle lungisa ulalele ukuthi kuthiwani mhlawumbe nje ukhathala nje sekuseduzane phambili mhlawumbe ukhathala nje isithunywa sakho naso siyakubuka usithi ukhathalelani ngiyakucela mntwana ethonga ngiyakucela mntwana wamakhosi ngiyakucela umntwana weindlondlo ukuthi mawulalele lo msebenzi unzima le ndlela esihamba inzima ngalendlela ukuthi ungaze ufisa ukujika kodwa ke akujikeki ungaze ufisa ukujika ngoba ungathi uyajika manje kusasa futhi kusasa usukhuluma enye into usuthi hayi angijiki mina ngiyaqhubeka so ke ngisho ukuthi ngiyacela ukuthi uma ngabe ubona ukuthi khona la udideka khona awuhlale phansi uyibheke ukulalele kahle uke ube nomuntu mhlambe ke ubuze noma ubheke ezinye izinto ngithi mina kubantu engibancedayo esenginabo endleleni engibancedayo engibasizayo ukuthi bahambe indlela not ukuthi ngibasiza every day but ngamaphupho mabe namaphupho bangisherele sikhulume nabo ngibachazela amaphupho abo ngizama ukwahlaziya amaphupho abo ngithi mina nginama-video mina amaningi enginawo la ku TikTok nginawo ku YouTube kodwa kuthola ukuthi abantu abahamba kumina abeza kumina abawalalelanga wonke izinto abangibuza zona ezinye zikhona kuma-video ami ngithi-ke uma ngabe kuwukuthi lalela ama-video azokutshela ikhona lento ozofika uyifunde kuwona maningi so-ke ngicela nilalele isithunywa siyakhuluma asizukuba ne-voice masingafuni ukuba ne-voice size ngendlela yaso lalela ukuthi sithini nami ngafika la ngifike khona ngokuthi ngangilalela ukuthi ngiphupha ini si-initiate ngamaphupho our initiation nje noma ngabe ubani umntwana onenzuza spirit noma ngabe ubani umntwana onamakhosi thina sidila namaphupho senza into sidila namaphupho manje ukuthi siyakhuluma isithunywa yebo
sizokhuluma ngesikhathi saso. Siyakhuluma ngesasi isikhathi, ungasijahi. Ngelinye ilanga siyakhuluma, even emaphusheni ivoice uyayizwa. Sibambelela nje lapha endleleni. Ngizoduduza nini enithi amakhosi awakhuluma isithunywa sikhulumi. Ngizothi cha, lalela isithunywa sakho ukuthi sithini kuwe, Ndlondlo.